U samom nazivu naše grupe građana stoji grupa građana Dosta je bilo pljačke i kriminala, lopovluka. Mi smo također mala stranka, mala grupa građana, izvinjavam se. Gospodine Spisavljeviću. Dobro večer još jedna. Grupa građana Dosta je bilo pljačke i kriminala, lopovluka, radit će na društveno odgovornoj socijalnoj politici. S tim da obratimo pažnju na najugroženije delove našeg stanovništva. Pri tome mislim na najmlađe i najstarije članove našeg društva. Svi znamo za problem vrtića u gradu Beogradu. Svi znamo za dugačke liste čekanja. Svi znamo za neupisanu djecu. Znači, naš prijedlog je da se odlučivanje, da se uradi analiza po opštinama o broju potrebnih vrtića, da se iz gradskog budžeta opredijele sredstva koje će služiti za izgradnju novih. Znači, druga stvar, treba iskorijeniti drogu, iskorijeniti loš uticaj, loše dešavanje u našem školstvu, u našem obrazovanju. Toliko sad u ovom uvodnom delu.